Ubuntu mabande ebantwini umalume abashana lo bafethu ngithi angibonga manje usisi wami la kunomunye usisi wami la uthengamusha igama lakhe uthi ubani wathi malume ngicela nje ukuthengela abantwana bakho izicathulo ngiphumuza abazali for next year so nje waseyasho ukuthi ibaphi nabapha afisa ukubathengela izicathulo so siyabonga kakhulu nje sisi wami uNkulunkulu akubusise ngiyabonga bafethu uthandele ngipha lona ngaso sonke isikhathi nabantwana indlela enibathanda ngakhona uNkulunkulu aqhubeka anenze kahle so nazi izicathulo. Oh siyabonga alright mana ngapha ke dalo wami mana ngapha nakho ke boss sharp mngani wami size 1 ngithi nazo ke size 1 2 size 2 hey ngiyabonga nazo ke size 1 size 3 nazo sharp size 1 ngoja mawona 4 5 nazo ke siyabonga malume sharp size 1 ngoja size 6 sharp size 1 ngoja kuzi yami size 6 okay ngiyabonga 6 uvulo 6 wakho ke manje wena manje ke utoke hayi ubambe la ngiyabonga siyabonga kakhulu siswami kuyena ngala siyabonga kakhulu uNkulunkulu akubusise ya uNkulunkulu nje akubusisa kwandisela kuphe everything oyifunayo asibongeleni ke kusisi sathanda ukubonga nje lapha ku-anti kwande la uthathe khona antiza kwande nje kakhulu Nkosi kubusise shami siyayibongela sothanda ukuthi sibonge la ku-anti ngecathulo siyabonga Nkosi kubusise kwande lapho uthathe khona sothanda ukuthi sibonge anti la noma ungayishonga igama lakho kodwa sicela ukuthi kwande la kuthathe khona uNkulunkulu akubusise sibonga nje umusa wakho sibonga usicabanga kwakho ngokusithengela izicathulo za next year kwande la uthathe khona siyabonga ngosithengela izicathulo nami ngithi la kwande lapho uthathe khona Inkosi thela umusa amen siyabonga kakhulu wala yazonke okay